Full episode. Sakripisyo, dito'y drama tayong Ti Masakbayan. Masapol ang masursuro yu dagito'y abambanag. Tapno makapasa kayo iti exam. Adalan nyo ang naimbag. No adadi yu maawatan, agdamag kayo laang. Oh, naawatan nyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nasayaat nga rin no kasta. Mangipakita akpay iti sabali nga example. Ikan na tayo iti sigarilyo minton, Madam Dama Daniel. Nagbayagmot kami na malpas asumanaw ti teacher tayo. Wen Gabriel, di kang danag. Ado ti balon ko ditoy. Ala kayo, tipulong kayo kan ni ma'am. Agisursuro pa'y laang ngam sumanao kayo di talikod. Ay, di ka man mo dita, Tricia. Killjoy ka manan. No kayat mo, ikanda ka mat iti sigarilyo minton, Madam Dama. Ay, never. Diyak kaya't yung sigarilyo. Nagangot dayta. Agulimak kayon. Ang mga numakita na tayo ni Ma'am Lani. Nakababain. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Saan ka kadimot laang amarigatan? Nasayat lo tananang. Sana ka marigatan. Basic lang dagiti, sursuro da Madam Lani J. School. Anya, pudno ka din ay tanga ibagbagam, anak ko. Amangan mo't no basic kung kunamanan, nga mabagsak kan tuman mo't laangan. Ha? Anak, agnakam ka kumamatan. Namin anukan anagulit iti first year high school. Mapmapanan ti tawon mo. Un ka dinanang, tanag yun aya. Malpasak tulat ta. Ubingak pa yung ititawin ko adwa pulo. Ay na, pangaasim ka di ah. Ipatag mo kumamot ti adal mo. Dahito laang ti maipatawid ko kan ka. Gaputa saan tayo mo't abak nang. Una nang. Ay, ikandak man kit di iti 500 pesos. At dagatangag a project mi. Ang mga nujak makapasa nujak magatang dayjay. Anya, nagdakkel mo 500. Sapay 300 laang ti igam ko ita. Igatang ko kumay ti bagas. Di la mabalin nga inton sumaruno alawas ti pananggatang mo iti ibagbagam a project. Sana mabalin nanang. Ito jo pala dayta 300 ah. Tagatangag ti daduma. Uri sumarunon ton ti daduma agatangag. Anya, ay kasano nga rudon nga iti igatang tayo iti bagas. No itad ko kan kato'y kakaisuna a kwarta. Talaga nagmetag sigarilyo, Daniel. Makababang itirik na. Wen nga rod, nang runa kat napariir dito'y sirok ti kayo ang nagtugawan ta. Atoy, aginom tapay. Hmm. Adda may sabuti nga arak aginatang ko. Hanggang Manila ti pulutan na nalaklaka. Wow, talaga kumpleto, pare Gabriel. Naglaing ka talaga dumiskarte iti paginom kan pagsigarilyo ta. Imbag man ta namati ni nanang mo, igatang mo iti projects mo, ti dinawat mo akwarta kan kuana. Namati adagos. Nalakaalamlam yung ni nanang ko. Ikanak adagos basta ibagak apara iti pagadal ko. Ala na, aginom tan. Di tan sumrek. Nala daw tamutlangan iti umuna a subject. Una, no isuti ko nam. O sige, aginom talang aroden. Sabagay, masabutak mo't lang ag-eskwela. Apay, abumalbali ka manen iti sweldom, Salome. Kat no adda mo ta in advance mo itay at 300. Pasensyakan, Madam Pasita. Kasapulan lang amin ti anak ko ti kwarta para iti project da iti pagadalan. Kastagayam. Ala, ikan ka iti advance sa sweldom. Ngam kita ama, amang ano maornungan ka iti utang. Ad-ada marigatan ka. Ay na, agyaman ak, Madam. Bayan nyo, sa anak to nga ag-advance no sa anak kasapulan unay. Tapno sa anak nga agpayso ang maurnungan iti utang kada kayo. Husto ka. Saan agapo tadyak kayat ngam. Masyanakan ka. No agtrab-trabaho ka. Idintutan na alamon ti sweldo. Talaga nasingpet ti amo tamari sa lume. Di na ipaidam no umutang uno agad bans tayo kenkwana. Wen nga road, Marga. No sabali lang ata, ang mga nudinak inikan itay, gaputa dakkel payla ang tinabalik kenkwana. Ay husto ta ko na mari sa lume.
Iso arumbang laang asubadan tayo, itinapintas a serbisyo ti kinasingpet na. Wen, Mare Marga. Ala sige nga rodon. Intan, ituloy tan ti aglaba. Tapno ado ti malpas tayo. Nagadumanan dagiti imay nagpalaba kada tayo. Ne, anyat aramidan nyo dito si Rok ti Kayaw, Gabriel. Daniel, hindi matanda klase o ita. Nagpapangin kami lang, Uncle Sandro. Saan ka di, Gabriel? Walang kal. Kan may sa. Awan klase mi. Isungat da kami ita ditoy. Pudno ka di dagita nga ibagbagayaw. Walang kal. Agawid kami ninton madamdama. Siguraduan nyo laeng nga pudno dagiti isungsong batyo kanyak. Diyak kaya tinalastog a tao. Pudno dagiti bagbagami, Uncle. Patyan da kami guma. Awan ti rason, tapno agulbud kami kada kayo. Nasaya at nga no kasta. Mala, lumabasak nga rodan dito ayan yaw. Un gayam, Gabriel, agawid kanto inton madamdama. Walang kal. Agam agpangin kami pa dito ni Daniel, best friend ko. Alang nga rod. Un gayam. Alaan nyo to'y sagasaw. Higatang nyo iti mabalin nyo ang meriendaan. Ha? Agyaman na kang kal. Uy, At damot la igatang min iti bingo biskwit amirindami. Nagsingput ka na kal. Ay, di na kun pasablugan pa'y kaanakan. Basta agsingsingpat ka akanayon, wan. Laglagi pa nga agmay-may sa tiinam ang mga saksakan iti panagbiagyaw. Walang kal. Laglagi pag data. Trisha, ayan da Daniel kan Gabriel. Ada quiz yu ita. Awan da ka di manan. Awan da, ma'am. Itay pay lang nga padpadaanak ida, ngam awan da man. Oh. Anya nga tati parikot dagi dya ado. Apay akanayon ti panag-absent da. Jak mo, ma'am. Ngam kinapudno na. Sadot dagi jay nga agadal. Kan nalabit aday jay ti rason no apay nga agkarabsent da. Pagparikutin dagdagi dya ado ha. Suratak lang ang dagiti parents da. Masapul ang makasaritak ida ang naimbag. Saan na nasayatan ti kastoy ang mapaspasamak kada Gabriel kan Daniel? Wen, ma'am. Kasayaatan ng dayta. Tapdo maamuan niyo no anya ti parikot. Okay. Agi-start tayo nga rudan iti quiz. Class, bring out your paper. Mang rapi tayo nanang. Wen, Gabriel anak ko. Inkaya ba ni Lolam tapno makapanganan? Sigurado ang mabisinan itaday jay. Day tati si daan. Ugot ti sayote. Apay day talang nanang. Wen, anak ko. Ngam pasensyakan. Amok adi mo kayat dayta. Ngam iso lang amin ti libre ang maala di ta arubayan. Awan ngamin igatang ko itinaimas amasida. Sige nga ron tayo nakaiba ni Lola. Ngamjak mangan. Jak kayat ti si daan. Uray mabisinana ko na. Anya, ni, saan ang mabalin adi ka mangan, Gabriel? Sursuruam ngamin ati agsida itinateng. Jak nga ron kayat. Sige tayo ayabak ni Lola. Ay, anyan ti anak ko. Di namanen kayat ti mangan. Pulos ngamin at di na kayat ti agsida itinateng. Nagimaskid din ti sindak itay bigat Daniel. Corn beef kan itlog. anya? Kunak man no ko na mga awan igatang ni nanang mo iti kakasta. Kanayon nga agsida kayo iti ugot ti sayote. Naglayang nga drama. Di nak mabalin apaayan ni nanang. Talaga naglaing ka, Gabriel. Bilibak iti dayta kinalaing mo dumiskarte. Ala ka, Gabriel. Apay alinukom ni nanang mo. Apay ngayon bagamkan ko na nga da project tayo, nga uray awan pay mat. Anya ba't ibagbagam manan dita, Tricia? Saan kumot alino ko ni nanang ah? Di kan aglibak. Nasabat ko itay ni nana sa lume. Agbirbirok iti umutangan na. Taitad na kanukan ka nga igatang mo iti project mo. Kahit, anyang itimbagam. Gaputa saan mo't nga agdamdamag. Jaklatan nagtagtagari. Kasta ka di nana, kunaklangan ah. Nasayat no kasta. Di mo ibagbaga kanina ng awan project tayo. Tapno itid na pa itinayon tikid-kid daw akin kuha na kwarta. Anya?
Nagluko ka matan, Gabriel. Kabailam alok kun ti mismo nga inam. Di ka man nakibiyang wit. Makamo kayo manlangan. Sige, panawan kayon dito eh. Nagaalas ti ugali yo. Di kalatan makibibiyang, Trisha. Nagadua talaga dagiti agpalpalaba dito'y laundry shop da Madam Pasita niya sa Lume. Husto ka, Mari Marga. Kat gapuday ta iti kinapintas ti serbisyo nga ipapaay tayo kadagiti customers. Wen, Mari Salome, ang madamag kumangayam, nakabalik ka kanimanan ka ni Madam Pasita. Ay, sa anak pa'y anang ibaga, Mari. Mabainak, gaputadakkel pa'y tina-advance ko kankwana. Makauray mo't siguro ti project na Gabriel ije pagadalan. Sa bagay narigat ngamin no dumakkel ti advance mo ka ni Madam Pasita. Ang mga nuawan ton iyawid mo, ultimo pagpalingke no kasta. Ay, awan nga rod, Mari. Mala, ituloy tanti agtrabaho. Nakamerienda tamutan. Sige, Mare. Nagadupay ti lalabaan tayo kadagiti kakadwata. Ay, naimbag amalam mo, Manong Sandro. Mabalin ka dito umay dito'y balayo. Kastamat kan ka, Salome. Mala, umay ka. Sumrak ka Dito yung nagtipagsaritaan ta. Ay, agyaman ak Manong. Naimbag-lakit din, ta nadaanon ka ita dito'y balayo. Wayne, kaputa sa anak anapan injay garden ko ita. Malagtugaw ka pa'y Ay, agyaman ak manan. Nakasibugak mat ngaminan iti mulak. Di kan taktakan pa'y Manong. Ta sa anak matlaang nga agbayag. Adala na patag nga ibagak. Ne, anya na itaading ka. Ibagam lata Amok nga agpapada tayo laang amarigrigatan iti panagbiag Manong. Ngam inturturad kunti masidagkan ka. Awan nga minan amok nga umasitgak. Anya nga minday taaya. Ibagam laeng. Tabarang adda maitulong ko. Ako ang amin Manong. Ada project da Gabriel nga anak ko iti pagadalan da. Ngam awan mo't maitad ko nga igatang na iti usaran na. No, ada kwartam dita. Mabalin ka di apabuludan nak oray limagasot. Isublik tumatlaang apaman nga agsweldo ak ijay laundry shop. Masyanak matkan ka ading ko. Mala, pabuludan ka. Adamat na ira na akwartak ita. Adda pay lang tinabati iti naglakwak iti nateng iti napalabas a panagaapit. Uray bayadam tulat ta no addan to kwartam. Trisha, agbati ka man pa'y biit. Tulungan nakpay amang isimpa ka dagiti tugaw dito'y classroom tayo. Timaray matan dagiti lalaki kan daduma a kaadalam. Wen, Ma'am Lani, awan parikot iti dayta. Alang arudan, rugyantan, tapno makaawit tamatan. Ha? Adapay sigarilyo anabatid di tatugaw. Asino tagsig sigarilyo? Da Daniel kan Gabriel, ma'am. Naglaing dangag sigarilyo kan aginom. Idinto takas taunay arigat dagiti dadakkel da amang isaksakad kadakwada. Nagluluko matan dagijay nga ubing. Bagbaga akto ida. Saan arumbang agbisyo da? Idinto ta agad adal da paylaan. Wen ma'am. Baring dumangagdakan ka. Natangkan ti ulo dagijay adwa. Alang arod, ilipas tan ti aramidan ta. Tapno makaawit tan, Trisha. Wen, Ma'am Lani. Medyo nasip nga tanak mo tan anagawid. Intulod ko pa'y nga ni Trisha, gaputang medyo maluman. Ang mga noong tan nga min dagiti dadakkel na, no jak intulod. Naimbag arabiim, Madam Lani. Kastamot kan ka, Manang Salome. Nasip nga tan kayo mat anagawid. Ay, wan Madam, nag-overtime kami ngamin. Kasta ka di, Manang. Wan Madam, ay wan gayam. Madamag kumanlaang. Kaano ka di ti deadline ti project da Gabriel nga anak ko, ije pagadalan nyo? Ha? Anya a project? Awan pa'y matimpa paaramid ko kadakwada a project.
Anya a project dayta, manang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas na puluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagagat ni Salome nga agtrabaho para iti pamilyana, nang runa iti panagadal ni Gabriel. Ngam saan nang ammo, aluklukon gayam ti anak na. Gaputasan na daytoy aser seryoswan ti panagadal na. Kat agbisbisyo laeng, ti aramiden na. Iti may sangal daw, nasabat ni Salome, ti maestrada Gabriel, kat nagdamag daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas na pauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Wen gayam, madam. Madamag ko man laeng. Kaano gayam ti deadline ti project da Gabriel nga anak ko iji pagadalan nyo? Ha? Anya a project? Awan pa'y mat impapaaramid ko kadakwada a project. Anya kano a project dayta, manang? Kat no kunanamot nga da kano project da, madam. Kat agbalor kano iti 500 pesos. Iso ang nagremedyo ak. Anya? Naglukon day a Gabriel. Awan project da, manang. Kan may sa anak nga agpapa-project iti kasta kangina. Gaputa amukmot ang marigatan dagiti estudyante no kasta. Ay, kasta gayam, Madam Lani. No kasta, inulbudan nakmanen ti anak ko. Tapno makadawat laeng kanyak iti kwarta. Anya? Sigud ka din nga aramiden na kada kayo ti kasta? Wen, madam, inararamid na idin ti kasta. Kunak ano dinan ulitin. Naglokon ni Gabriel no kasta. Bayamanang, bagbaga akto tapno dinanton ulitan ti kasjay nga inaramid na. Ay nakababain paikit din kada kayo, madam. Ay naglokomot kami ng dayjay nga anak ko. Wow! Nagimas ti masida. Igado, kan intuno a karnit baboy. Mayat dito yung sidaan, nanang. Ay, nanang. Gimatang kayo itinaimas sa sidaan, tapno sana kakamutaw? Saan, anak ko? Gimatangak iti magustom asidaan. Tapno ibagam kanyak tipudno. Ha? Anya apod nung ibagbagayo? Mga tekid din. Mangan tayo nga roden. Kalpasan na. Agsarita tanto may papan iti project nga ibagbagam. Uy, masapol nga itadyo kanyak ti kurang nga kwarta. Masapol ang magatang ko amin. Malpasan, ipasa kon ko ni Madam Lani intod Lunes. Saan pa'y aday ti panunutom, anak ko? Mangan kakit din, tapno makapagsaritatan. Naimbag arabiim, Trisha. Kastamat, ma'am. Nakaumay kayo, mat. Aywan gayam, sumrek kayo pa'y agkapi tayo pa'y. Saanan? Adala na patag nga umay ko ibaga. Anya dayta, ma'am? Kayat mo ka diti aglaba? Agpalaba ako mamanan kan kainton bigat. Naurnong man ngaminan dagiti bado. Ado ngamin dagiti paperworks mi. Iso adyak masangot ti mangilaba ka dagiti bado. Awan parikot, ma'am. Kay kayat ko pa'y kitdi, Tapno ad naman ang tangdan ko. Isupay nga allowance ko. Agyaman ak nga rod no kasta. O sige nga rod, inakon. Dayjay lang ti ginagarak diti balayo. Agkita tantulatan ijay balay inton bigat. Wan, Ma'am Lani. Kat agyaman ak. Gapot agpalaba kayo manan kanya.
Amo ka na amuanan ni nanang asan apuno ti project ni. Aglibas ang langan. Diyak kahit amaungtan. Tumpuakak dito tawa. Bay nanang. Agkita tantulangan o agbawon ti umot mo kanya. Ayan mo ka di. Agsarita taman pa, sakbay ang maturog ka, anak ko. Ay, diyak kahit ti maungtan. Aglibasak. Daniel. Umayak man makiturog dito balayo. Diyak kahit adanggan ti sermon ni nanang. Anya? Mala. Sumrek ka man pay. Sakbay nga agsarita ta. Amay ka. Agtugaw ka. Agyaman na ka. Paasim. Makiturog ak pela dito balayo. Naamuan nga minan ni nanang asaan apod no timbagakan ko na. Nga the project tayo di pagadalan. Anya? Kat kasano nga ruden? Sigurado nga ungtan na ka ni Nana Salome. Isungarot na makiturog ak pela dito balayo. Pabaawak pa iti pungtot na sakbay nga agawidak. Ipakadak pa kininanang ha. Tamo kat sana mabalin. Apay ngay, naglawa mo ti balayo ah. Saan mo ta? Nailit lang to'y balay mi. Nang runa kat adu kami pa nga kakabsat. Iso nga ipakadak pa kininanang. Barang kayat na. Pangasim Daniel. Oray iti sirok ti lamay saan ti pagturuga. Anya? Good morning, Ma'am Lani. Good morning, ma, Trisha. Oh, nagsapa ka nga umay aglaba. May mayat ti masapa, ma'am. Tapno mamagaan ti labak. Husto ka. Ang agkape kapay, nasapa pa'y unay. Siya kunti mang timpla. Ala, nakababain, ma'am. Siya kumalatan. Ala, agtugaw ka kadilatan dita. Ha? Ato yun ti kapem. Agyamanak, ma'am. Igaed mo ti agadal. Tapno makalpas kan tumat iti adal mo. Wen, ma'am, talaga kasta ti aramidag. Nagnakam akon. Jakon kaya ti agulit manan iti first year high school. Narik na akon ti kinarigat ti biyag. No awan na talga da pagsapulan. Naamiris ko itan ti kanayon nga ibaga da tatang kananang ko. Husto ka, Trisha. Agagat ka, tapno ada kwartam. Di mo tultuladan ni Gabriel, akabailan na pa'y alokwan ti inana. No kasta, naamuan yu ti panangluko na kaninana Salome, ma'am. Wen, damdamagan ngamin ni Malang Salome no kaano kano ti deadline ti project yo. Imbagak nga awan. Iso aday jay, nabisto. Iso addi mo tultuladan ti arami day jay a Gabriel. Wen, ma'am. O sige nga, Rod. Irugi kon ti aglaba. Nasayata na sabat ka dito'y dalan, Gabriel. Apay ka di mananangkal. Sa dino tinaggapwam. Di talangan kan. Apay ka di masapo lang maamon nyo. Ay na, no anak kalakuma. Ang mga no nakabilkan. Apay ka di Uncle Sandro. Anya ka di man ti basol ko kada kayo. No kanya, awan. Ngam iti inam, dakal. Di yung amin bibiyangan ti biyag mi kaninanang Uncle. Ay na, talaga natangsit kanya. Ay, sapay lakuma. Tadi mo to pagbabaw yan, tikas to yung araramidam. Ala, agawid kan. Kaasyam mati inam nga agsangsangit. Gapo, tadi nakamasapulan. Ha? Ay, nakusta. Mabalin ko ti agawid. Sigurado adi na kung ungtan ni nanang. Palabasan naman ang tikasingay naramit ka. Oh, apa ana pa ulimak ka. Maasyan ka kadimat laang iti inam. Adula amin nga ibagbagayo mo, Uncle. Na, Panawan kayo kid din. ay, talaga abastos day tanga ubing ah. Ay, kaano nga taaya nga agnakaw? Ni Nana Salome, matday tamasabat ko. Nga, apa yung kaslagsang sangit? Nana Salome! Sa dino ti papanan niyo? Sapsapulat nga ron ni Gabriel nga anak ko, balasang ko. Di mo lang ka di nakit-kita. Pasensya kayo, Nana. Ngam, Jack mat nakit-kita ni Gabriel. Apay ngamin, anya tinapasama. Nalabit ang nagpasugnod. Naamwak ngamin asaan apod no nga da project yung pagadalan.
kinasarita klaan mo't. Nagpimanaw kit din na sana nagpagpakada. Anyan ni Gabriel? Inkuri naman ang tikas dyan nga ugali na. Huwag nga rod balasang ko. Ay, sige nga rod, panawan ka pa'y dito'y. Inakpay sa pulan ni Gabriel. Sige lang, nana. Bayan nyo. No makitak ni Gabriel, ibagak nga agawi dan. Agyaman na, Tricia, balasang ko. Pudno ka diti ko na, Marimar ka. Nakitam a kinasarita ni Manong Sandro, ti anak ko. Wen mare, kat nalabit ang agawi dan dayjay. Inka kitaan ni balayaw. Ay, sige nga rod, Mare. Inakpay kitaan ti anak ko sakbay nga agsubliak dito'y laundry shop. Sige maray, siya kunti makaamo amang ibagakan ni madam no saludsudan na ka. Gabriel, anak ko, ada kamot gayam nga agpaiso diti balay. Sa dino ka diti napanam, pinagdandanagnak. Kung tanda ka din, nanang. Saanen? Kan may saan kamot kat at talaga nga ungtan. Kaya't kalaang abagbagaan. Madingamin ti naramid mo. Ano kasta, pumanawak mo lang. Sandak gayam nga ipatpatag. Saan apod no day ta anak ko? Ala, saan ta napagsaritaan day ta banag? Basta di kan pumampanaw diti balay. Madanagan ak namin no saan ka makita. Ayan dyan na laing nga anak mo, ading ko. Ada iji silid na manong, nakaturog. Madlaw anapuyatan. Baybayak pala ang maturog. Sana bali ta nakaluto akon iti kanan na. Inakpa ag trabaho. Sigurado ngamin nga ururayod akong dagiti kakadwak iji laundry shop. Ay, anyan ading ko. Isu amarmarwam di anak mo, gaputa pampanoy-nuyam matimading aramid na. Ung tamat ngamin tapno agnakaw. Diyak namin kaya't agumura kanyak, manong. Ngambagbag ak mo ni Gabriel. Kan mang namnama ak nga agbalbaliw tumat laeng. Agnakam tumat la siguro. Ngata, Diyak namin kaya't nga agsakit tinakam na kanyak, manong. Napatag-unay kanyak ti anak ko. amok dayta ading ko. Ngam ni nga ta Gabriel, ipatpatag na ka nga tamak nga inana. Ay, uwan, manong. Awan duado iti dayta. Iso adimon ungtan ti anak ko, manong. Ang mga noog talaw tumanen. Mala, panawan kan ditoy. Tama pa na kun iti trabaho. Magawidak matlangan. Ang mga numaong takpay ti anak mo, nudyak makapagtagpal. Nagmayatag paangin dito sirok ti kayo. Nagmayat matang ti kukuya-kuyam dito'y sirok ti kayo, Gabriel. Apay, nalpas mo ka din dagiti assignments tayo. Agre-relax ka. Adaya mo't homeworks tayo. Awan mo't sana ya. Adda, iso nga yung karamidanan. Tapno pumasaka matan iti first year high school. Di ka man makibibiyang. Ala, panawanak dito eh. Aramidak to day dyan ton magagatak. Gamno ita, masadutak. Anya? Ay, panawan ka man lang. Awan pa'y ganas ang makisarita kan ka. Ala, pumanaw kan. Aday ta, nakasweldon dagiti kakadwam Salome. Pasensya ka, gaputawan pa'y masweldom. Nga mabalin mo matlata ti bumali no kayat mo. Sana bali. Mao din ita nga aldaw ti panangikarom kadagiti in advance mo asweldom. Agyaman na kada kayo, Madam Pasita. Nakasaysaya at kayo lata kanyak, nga uray na laingak abumali. Wan gaputa na sayahat kamot a tao. O anya, ag-advance ka kadimanan. Uray saan pa'y, Madam? Mabaling nga inton bigat latan. San abalit adapay matbagas mi. Makamu ka nga rod. Ala, ibagam lang kanyak no anya ti maitulong ko. Agyaman ak, Madam. Sige nga rod, agpakada ak matan. Agawid akon. Sige, aganad ka, itidalan mo. Agyaman ak unay, Madam Pasita. Anyan ti kastoy, Gabriel.
Saan ka manen ang nakapasa iti first year high school? Anya lang ti aramidak kan ka. Awan mo't ngamin si seryoswam nga agadal. Pasensya ka na na. Talaga, Jack, may ulo ti agadal. Sumardeng nga klangan. Jack, kayatan ti agadal. Anya lang ti masakbayam no kasta anak ko. Anya! Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.